mana mapitaken ring guru rekanipun inggih Bapa. Iya namun iki kewentenane Indeyang cingakanan titiang Bapa. Dados pitaken titiang ring Bapa menawi ring dieu megenah saking riyen kewentenan Bapa. Rasa mider lampah lakun di dia ngedot uri kehanan Bapone Bapa. Tanpa jemuga rike dados panggehen titiang kehanan kewentenan Bapone. Menawi dari sesampun sida titiang Indeyang retiak sayang ingat kewentenan titiang. Wantah ring genah kecunduk titiang wenten pianak wenten putu wantah nyantos sepengrauh Bapone Bapa. Cening-cening pianak putu berarti sendanan Bapone kane suposida ketemu ada kecunduk jani ada di samping Bapone. Rasa
rajene. Aduh marupa serana